أول شيء MMA هي بتلفظي صحيح خوي ميكسد مارشال آرت تيكلاوي ورزشكل قتالية وكو بوكس كيك بوكس موي تاي كيوكوشين جوجيتسو مصارعة تيكل بوغا و MMA عندي دروس كردوا MMA العام بيشتو من صالي عمري خويا تيكات أول شيء جنوية وعالمي وعن أغلب توابي جنجاني دنيا بشون MMA وارون یاریشی تابڵی بەچێژە ینی یاریەکی قورسە چێژ لێ بینی و حەزێکی مناڵیشم بەر لە گچکەیەوە بڵێن بچووک بووم 11 ساڵ بووم هەر حەزم لێ بۆ لە ئەنتەرنێت توش سەیرم کردو تر کەم قاعکرا بۆ زانی من ئەم یارە هەیە لێرە تازە کراوەتەوە یەکسەراتین چێکردنەوە vê xwarinê nisbet nikme ya cewaz de digel deverê dîke hemîya me hemî cûret xwarinoşiyê tên wekî qelî birincî û wekî dîklê kurdî gelek xwarinê kurd dewerî me tên bes li werzê zivistanê xelkî pitir hezal ser xwarina parçeyê hey û derve gelek xelek têtin وەک گەنجێک ڕاستیم gelek hezal ser xwarina parçeyê hey û xasetan şevên zistanê da şevên sar û xwarineka folkloriya û kurdewariya û baba bapîrê me yê hej vê xwarinê kirî û me jî heya hejê kirî û rastî di van şevê zistanê da xwarineka geleka xweş e û Ava nane Diyarbakır'a am çetkinlere. Ev nane hanet gel fark oy am pe doro çetkine. O vak diji am bas xwe havirtir şetet ki çim hasinu tşto tenokin. Soda ya nane ma. Bas havirtir şu xwe te de ya. Ava hav sala am vedena. Xalke soron ma nostken misafir perwerin xalke soron. ما چند جور نانه تی وکو نان ساده و شیرون و ایجا یعنی مبسا خواصه طایبتا مشتریه ام نان چیدکن و نانه که زور حزیزه و نانه که اداره نکو کوی غازه بو نغاز تشویلی بید زورت تاما شیرون لیتی تی ساده هی جوشه سه خواصه مشتریه هم چیدکن